Украин селесі ве технологиялары дүния чаршысында нам қазанғандар. Бұны имзаланылған мұқавелерінің сайысы таздықлай. Бұны Милли хавсызлық ве Мудафа шурасының кетебі Александр Турчинов Түркия зереті вақтында білдірді. Анда IDF 2017 сәрлевалы селя сергісі кечірілі. Укрборонпром Девлет концерні де ос ішленмелеріні тақдим етті. Оларының арасында фантом ұжысыз мини зырх ташы ижесі БТР танк көчірүжелері ве агрегаторлар, ракета ве топсиландыруы ве иляхре. СНБО башы білдіргені кебі Украина ве Түркияның арбии садаки умумі лейхалары чоқтыр. З нашими турецькими друзями ми створили спільну групу. Türk dostlarımız ile umumi gruppanı teşkil ettik. Onun vazifesi anlaşma. Suallerden böyledeyik. Leyhalarının imzalanımından. Onların amelge geçirilmesine geçmekten ibarettir. Ve şimdi gayet istikbalı onlarca leyha var. Şu cümleden silahlandıruvның yanı çeşitlerinin işlep çıkarılmasının bağlı leyhalar var. Bunun ile Türk şirketlerimizde çok teşebbüs var. Onlar Ukrayna Mudafa şirketlerine yatırımlarını koşacak olan.